uncover an origin story of Malaysian delight. And Taiping is a very nostalgic town with some of the oldest landmarks in Malaysia, just like the train station in 1885. Do you also know that Taiping was named as the wettest city because it received the highest amount of rainfall here in Malaysia? They also have the zoo, the Maxwell Hills, the Lake Garden, and many more attractions. Today we're gonna dig deeper and discover one of Malaysian favorite delicacy here. Remember in KL, whenever we hear the sound of the motorbike horn, we will always be reminded by the one and only Putu Mayam uncle. Oh, you make me so hungry. Putu Mayam ni lebih kurang 30 tahun 30 hingga 40 tahun lah family kami meniaga. So mula-mula nenek saya meniaga dengan bakul, ada bakul di atas kepala. So dia menjual di kampung-kampung. Lepas tu generasi yang kedua bapa saya pula ambil alih. So dia jual di tapak pasar malam. Lepas tu dia pun dah tua. Lepas tu saya pula ambil alih. Bila saya ambil alih, sekarang generasi yang keempat anak saya lah. Putu Mayam kita ni memang famous di Taipei, di railway station Taipei. So saya di railway ni lebih kurang 13 tahun. Bapa saya lebih kurang 30 tahun di Pekan Taipei. So memang kita alhamdulillah lah dengan kualiti yang amat bagus, dan beras pun kita orang pakai barang-barang yang kualiti. Putu Mayam antara yang terbaik. Ini kalau kata Ibrahim, Putu Mayam memang terbaik lah. Memang saya pun hari-hari, walaupun bukan tidak beli di sini, di mana-mana pun saya hari-hari nak makan Putu Mayam. Itu saya memang antara favourite saya. Time, there was nowhere else where that we can go, and we are musicians. Normally after the gig, we'll come to this place where we are, it's affordable, and then the food here, roti canai, Putu Mayam, wat mie rebus, and pasabo. It's fantastic. Yes, I've tried the Putu Mayam here. I believe it's really nice. Putu Mayam ni kami masak tepung, steam kan tepung beras tu, beras yang telah yang di mesin. Lepas tu kami proses, kami tekan dengan ada dia punya acuan dengan bakul, dan kami kukuskan Putu Mayam itu. Makanan Putu Mayam ni memang kesihatan lah. Untuk kesihatan memang baguslah Putu Mayam ini, sebab benda ni Putu Mayam ni dah telah di steam, dan memang bagus untuk dimakan, terutama kanak-kanak, dewasa hingga orang tua boleh makan benda ni, Putu Mayam ni.